Times of Manipur TOMTV ki The Morning Talk Raising the Voice miyeng tawi ba kwai puno putaram no suri ngasi phan da phongli ba tongan pawsi singda kari karam pawsi maru pawsi oibi haibadu miyang punna khamin na bagi tanja dong tang lojage ngasi phan da phongli ba pawsi sigi manungda lamjingba times ta coronavirus more the infrared thermal screening to ba hokre device ani khapna issue tor pun khudong sa da mayok nore Manipur da coronavirus santor ko leite Arun Kumar hai pawsna ahan ba pawre adu makha ta go pawsingda gari parking ocean ma singri yaraga state vendor sing phamba yahan da balai thibani haiba koi Manipur Democratic Alliance ki convener desh inausa ki bafam ko to go fongi adu makha ta go pawsingda ukulda dukal mai dukal mapal mai sakre union cabinet na medical termination of pregnancy act semto ko ayawa pikre Bila Emporium de ginam thak tugun lupa lak ni pulo thokre hayo pawsna koi lamjingba times ki ahan bala mai da phongba maru yo pawsing oi pona pham pawse dana coronavirus ki risk leiba kunthra gi manung da India yauri coronavirus infection ngang thokna ba homeopathy amasung unani effective oi ayush minister coronavirus naval leitri health director Tripura gi nupa ama coronavirus na sire hayo pawsna ahan ba pawoi aduga Atopa Pausinda, Sakot Torangi Tabak Yoshinda from Sinda, NEC Pan, Sada Kunta Tadaragani, government, have a power Mushiore, Adumakatrak Pate Pausinda, Manipur Estate, Kala Academy Fellow Award, Amasung Young Talent, Award Log Tokre. UGC pay demand, College Ozasing Waka from Satari, have Pausna, Pona Pongi, Pungo Pausing, Odi, Adu Sangai Express, Manipur coronavirus confirmed case late 3, have Pausna, Hanba Pau Ore, more screening, have Pau Mushiore, Adu Pausinda. January kuntramathoi February ama bank strike mangjong na bank ki transaction to view have union type paw osna ekoi Sangai Express ki khwadi an bala mai da phongba khwadi mapung oi paw oiri aduga naharol thodang paw chedna Manipur yaw na India gi miyam na kinari ba coronavirus case confirm to leitri Professor Arun Kumar he paw osna ahan ba paw oire aduga atopa paw sinda Punjabi dagi Jitendra ko amana nam thak toguna Birla Emporium dagi lupa lak nifu log thokre wai irabanta haiba paw ma yawre adu atopa paw sinda Washima gi haksang postmortem tawkre 21 sahid numit 3 nigi police custody rima log thakre Chandro ko namara leite haikre mahi loisang singda senja thumja to bocherak pigani UNLF haiba paw amusu yawre adu Eastern Express tana mirol mis singna angang yeithabagi sang sayol kunmari phawda sangdo honaba enishina ayawa pikre Ayo paw musna ahano paw ore aduga ato paw chief minister Biren Delhi gi pham sina koina satuna BJP gi minep ki bot khom gi thabak sathari ayo paw musu yauri ato paw singda rims ta coronavirus ki anaba leire hairi basi aran bani ayo paw mu yaure adu ato pasinda Washima gi wakat pada siana bada akan maserak pibiu hai wakat pham sathakre education gi senda chumja sathara badi charak pigani ayo paw musu yauri huyelan paw sedana Mahatma Gandhi lekhidabgi humdra gi thoi suba numit lakpada ing tapa khunai ama purok na bidama Gandhi gi philosophy nong hongona nei na ba mathau tare ha paw musna han paw oire adu atopa paw singdana coronavirus ki singnaba leire haibigi video viral oire padi mi painare cyber crime unit na action lokhot hanaba rims authority da se ikre Manipur da coronavirus ki singnaba leitri rajo coronavirus ki script khwaidigi wangba leibak kunthra gi manung da India su yawre ha paw sna han ba oiri adu makha tarpa paw singda abortion toba yabagi matam sayol kumari oihan khre hai paw mu yauri adu atoba paw singna mu police personnel trying thoi senaba palen drug case phakiba lupa lakh ama lupa crore ama lakh kungama thoi lising kunthra ga mari romgi illegal drug court na masing thikre hai paw yauri adu atum khata pada January kunthra ma thoi amung February amada bank sing strike toguni committee hai paw mu yauri sana lebak paw sedana medical alert log thokre medical staff sing suti low thingre social media gi tonga thingnaba cyber crime no wakat khre pawsna han paw ore adu ani sho paw da Manipur sa assemba yolibasing authority gi amatana register toromdre kanglol ngak na sai yon ba miu singi haksang songai ohelle ha pawsna han ore adu makha ta Assam gi sovereignty gi wafam jasindaba toroi Pares Barwa ha paw mu yauri atoba paw singda ta jingjang village ta lengak na miyeng sanghau sang da budong no tawre adu just transport tawkre have pawsna sana lebaki hoi pungoyo pawsing ori adu
irei pak pau sedra muiba amasung aren rabi ngasi unaduna aroiba waroisingi wari sanagadori hab pausna hanba oire ado makha tarba pausna social media da lana sandorok pasing muthatnaba Imphal West ki SP da khankhre coronavirus narba mi oi rimsa layeng ba leitri haiba pausu yauri ado makha tarba pausingda Manipur State Kala Academy Fellowship Award phangata basing law thokre ukhulda mai chakre haiba pausna ekoi kenogi ekoi irei pak pausida phongba ekoi hanba pausing oiri ngasi Imphal da phongnariba tongan tongan pausing amasung pause sing maruiba pausing khana nabi damti kai kumna jaraba ekoi retired senior SP mingwena panjaraba pi sonamani ekoi gi studio election no leibire ahal libungo busu ekoi taram noksei thagachari so ngasi ekoi Imphal da phongnariba pausing sida ekoi malem gi leiba ki miyam asu kinariba amasung ekoi miyam na henami paina busu phongnariba coronavirus ki pausing amasung state asi oina lenga ki maikai dagi su state asida haiba leina se lakthana position thorang lokhat bagi tongan tongan pausing headline sing pinaraga phongnari adubu hauji ekoi mapung oina yengbada ekoi lamdam sida ekoi phawbadi oina coronavirus na naba amta leitri rimsta adu section thorang kaya amsu lokhat le haiba paw musu yaure adu yam luri badi ekoi yumthang ne balai pak sing ekoi lolori ba ekoi more da ekoi ngarang dagi ekoi haiba coronavirus ki leina ase ngak thopung gabna ba infrared thermal testing hokre jiribam dang asi hoguni habi paw su leire jiribam na tungjang bi leire adu hujik wari film sida di ekoi haiba leina ase ekoi state asi health sector dagi health department ki maike di lokholi ba khongthang asi kumai yeng bi ya yam chomayani mase prithvi ki khwaidi ki angakpa amadi akiba yam tamthiba leinani hajibawte China gumma ajum chakut khaba country de bho moin bo khona bangam da ngasi bho sumanung da 132 mi cham kunthani thoisi moise leigi dir masigi khigi coronavirus ishegam world ngasi suspected of charagna lising ma ga chatret ka mutra mari gi manung da lising ani ga chatret ka mutra Nippon Bhauti was a quiggy infected oiraba world from Punamakta. Even a quig even South Korea the How Yore, China, even Japan the How Yore, Yamaching idea. Even US the woman say a quiggy Orekpuja with PM lady, even Australia, even India Bho Yore country Yam Pajan medical facilities later from Simon do Manipur say अखोई यम चेक्शन भी यम दरकार ले मरमदी म्यांमार का चाइना का सम नकना बनीना अदो म्यांमार दिगी लाखवा मियोई सिंह और अखोई मी म्यांमार द चलु रग लाखवा मियोई सिंह नोंगाने निमित्ता बचतोक चसिन अखोई की कंट्री नि सिगा यम फजन लेना बनीना अदुना अखोई की खुजुखुलाई मतिक चाना मसे पीबा यम न नुंगाई तबा पाव मना मोरे द लेरिबा मी से चथोक चसना सुग्याम ने चंग्रिबा लाइबा पुनमक्सी इवन मणिपुर दिगी नंफालोंग दे चंग्रे अमोय इवन तमु दे चंग्रे थुरप तंजादा मोय से अखोइन मु चेक तो विजम दरकार लेबा मोयगी अखोइगी थर्मल अखोइ स्क्रीनिंग ओइबा मसिगी अखोइ इंफ्रारेड थर्मल स्कैनिंग ओइसे अनी खक्त पीएन पाव द तारिय यम नमसे नुआइ तो यान्य मशी करीगिनो मणिपुर गवर्नमेंट ना और इंडिया गवर्नमेंट ने पिरक तबरा मशी याउन मी मम द मिनिट अनि अनि हुम चंगबदी मी से लिसिंग न चथुक चिन तौरी बने अनि खक्तंग मेसिन सिना करमाइतन इंफ्रारेड खुइगी वेज गी स्क्रीनर्स सिना करमाइतन मशी डिटेक्ट तो गंगबदिगे मशी हेंगत पिबे याम तकना लाइबक थिबे मन ngasi अदोम से हाइबिग्रे डॉक्टर अनि मोरी गी हॉस्पिटल द डॉक्टर अनि खक छुट्टी शुलौब नत्तबना असुम ऑफिस कादी हाइदना तारिबसु मेडिकल की ऑनरेबल मिनिस्टर न जिंगजन बियु इवन लाइंगा के मकोक नसु याम थुनि जिंगजन बियु हदि याम कन्न मोरेद याम अवाबा चिंग मीन मथोय नुवाइत्रिस अकोई मी सिंग से डॉक्टर पोस्टिंग तौरे अदुके टीचर पोस्टिंग तौरे अति मयाम से पोस्टिंग तौरे चटपी दबो लेबी दबो खबर की मतुंग इन कनाउ अचौब मियोई सिंगे मोहि के सातिन की मखा द मोहि सु ngaga thambani haine tourist medical department director amadi concerned authority and particularly honorable minister khigi health and family welfare and the chief minister na thoidok jinghan view adu masik kari action lobu ya lobu masi matang da asagan mi painal leering tanja da karmain moin office ka da tolup se lori hairi masi thijan view hairi something ai thamjiga duga manipur ko section da ba yade hajibodi live फतना अखोई मसिक वायरस कोरोना वायरस लाक्त्री मदुबो प्रिकॉशन दि लोइन अखोई लौ दु बसुंगा यादे मेडिकल डिपार्टमेंट यामन स्पेशल अलर्ट ओबियो अमुक यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन न मानमुक कंट्री की कुन एयरपोर्ट खलगा अदुगे सिगी स्पेशल
checking ya infrastructure gi sigi ki machine mayam sing tham screening gi tham se Manipur de airport kun gi manung de yaw de Manipur jahol lamadi yam pharam gdabni maram da koi area se koi state se yam prone oiba jaba mafam ni haibi something ai tham jige adu ji mori da su koi mori hospital gi oina kari gum laina asan nare ha detect to mi yaw godi makoi dum tong an separate room na sing ma leitaba amasung imphal mori da gi imphal ta na pro gi mathau ta bari na layang na ba adu moi ambulance kum no kusu kulai amata leitabi hojik mori gi prajami am da mi paina ba du gi matik moi di Myanmar gi thang na ba no koi border town oibri na mi paina ba lei adu sai wafam sida so koi lenga ki health department ki pe kai digi akhana ba mieng thambi ho ba si mori prajami am gi akhoi demand ni adu so lenga ang su mieng changbi gi ne ba pham du thamjaningi adu makha tar ba paw da koi Imphal city da koi gi tongan tongan ba lamdam masi oi ba koi semilon gi phim phatta ba na koi imung munung pubung ba na state vendor pham ba gi thok si lai adu hadak ti state banner phami ba koi ima evel singno mu sara tanjari bu singje koi Imphal municipal corporation gi mai kai dagi koi ayuk ki matam pham ba yaro na koi December hadak ki January 16 dagi order mo thoki budi hoji pok thingma thami adu khongjang kaya mo sangjili sigi cherak sida koi wali ba koi Manipur People Democratic Alliance ki mai kai dagi di koi Imphal ki tongan ba state mayam ma di koi gari parking ohela kanda thami adu kai damak nu mu sara tanjari bu singno phamal ba yadri ba no ba question mu sulai adu Imphal city je koi smart city olan na bi koi lengang na su law thok gi phim leiri adu hoi ba phim mayam si yang kan da lengang na law thok gi poso mai te olak ta ba ama su mu olak ta ba ta mapam matam gi chai na ma sum tholok posi settlement ma pro no bi wakhalon ke lebi masi sarkar sina mapam pini kari mu project mu paket pa hebse yam na phaji tawgdabni paigdabni khoi modern city oilna ba aduna matam punum ta aina haibe tanja da Imphal se city haibe Imphal city natti se pikraba town namani lauthokpadi yamna lai imai ben ichanicha punamak nomagi pukchak talaga lupa chani chohum tang su phang chachari be punam sa phamam khangdadana libam khangdadana tawda mo tangkhai le tawri be se hoi sarkar plan le do plan se karino gari mayam su je lauthok piro gari pai bo khoi di khong ne chalu su yare khara thapna di parking am thambiro natraga thoina akhoi injang na pi jon ma nga chak jon ba ki mafam ama tonganan ama si pham da ya de haina ama bibiro alternative arrangement ama hana plan tawraga adu matung da sarkar ma se packet piru diam phagani ya hata kudak ta hairak pada hoi lawbudi law thokre adu Manipur gi akoi gi economic status Manipur gi lejeri ba koi imai ben ichaishan singsinam akoi bi thak pani haibe sim ta di ma se ko biganu maram de koi sam lair ba state ne akoi gi ichai shu sing mapan na tammi ba kajikrak thong macha ma to hudna tolop khar phangna hingi ba akoi ma lai ba phade adu natan akoi ta natan cha da semotra or motra mangam imai ben ichani cha sing china phi sari ba injang na pi ngasi he ga ngasi mong jol hudri di haying jobu ya ta ba ma du modi pasha nu khomjal ga mapana ngang sing na tha ga doriba ana yek jeng ga doriba mama macha masu gi school gi phi gi college gi phi pi ga doriba cheng le ga doriba thau le ga doriba asuk ma kaya munum le bisa sarkar na masa mun na khan biu aduga taliba punamak phamba do moi mafam le tadra tori punamak sigi awana sisi yamna ma khan ringai ni adu sarkar na paikhali be do hana plan ja phajina tobiraga masigi decision je what apse lobira yam nungai ge damni natane hat lauthok kudak to police mayam toru tanthok khoton phamul laga yamna to masi yamna kai gere sarkar na masa thu na masa aphabul lambi de kari toru phagani ayushe thu na to biu hai bisam tang de ei thamjege hoi adu ato paw gol khosa ba da ngrang se ko central lenga ki na ko prime minister Narendra Modi na sialo ngrang cabinet mi pham pang thokre Delhi da adu ngrang cabinet mi pham na lo ko warap sing da ko awang puki North East Council NEC gi mieng makha da ko lamdam si da ko sothar ba ta re ko lenga na pakhali ba sakot thorang sing gi mrak da yokshin mangam da mafam sing da ko NEC gi phan gi manung da sa da kun tha development project shin na ba gi ko ngrang cabinet mi pham na ya pi khre mosimukti state sigi wena so ko no resi wena so la phabane ne lo yai adu moi na khoi bar sarkar na khoi NEC gi phand gi sa da kunthra khoi yokshan diram pham ning thada na ba development program thada rak pasimang adi khoi dun development gi program se adu ki mati watli hai ba si bar sarkar ubi re hai ba dumuni adu hai ba pham sila edo hojik lamdam masi ko NEC gi thada rak ka de ba se pham sing da khoi hana karam pham sing bu award lige sothari ge hai ba si identification to ba dakar amadi oiri adu masimukti state lenga ki ba thong ne do hojik lokhali ba khongthang amsung oiri ba phim sida khoi state lenga thanganing ba khongthang sida khoi ahanoi gi mot ta kamai thambi ba ke damen sing na hajar bada bharat sarkar hai bise note is ki tamak tak de paisa se reserve to na thambani low haidara
अखोइना चाजगे हुरानगे Ahoy. मसेनी खेनरबसे डोनर मिनिस्ट्री एनी सीता नत्र नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की स्टेट निपान की मकोक ऑफिस शिलोंग दनी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के पैसा से मतिक चन पीरी बनी अदु मथक तो अखोई की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डोनर मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लेरी बनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना पैसा से लो नोई मतिक चन लेतलारे खुंगंग द मयामने जहुल्लू हाइबसे अखोइने जहुंदबा अखोइने खाइदोकपा अदि अकोमद हुरानबा मदिगी फाइनल तारकपदन इसागी फुरिखाउदी इसाई कानबद मसिंग अतन अयाम्ब एनी गवर्नमेंट पांसन हजी गवर्नमेंट दी कैदोगुनी अधिक खंगद्री अखोइने चही मंगा फाद्रिबनिना माई मनान सिब यात्रे ममांगदी पालिब पुनमक नागालैंड खंगदी मिजोरम खंगदी और मिजोरम ने खतंग फरी त्रिपुरा ने खतंग फरी मणिपुर का नागालैंड का अरुणाचल प्रदेश का अति स्टेट ले पुरी सिक्किम यामना फई याम फजना यामना वेरी जुडिशियस ले याम फजन सिजन सब भारत सरकार दे पीगी हाई ngakten खन्ने जिंबियो मणिपुर दे लेरिबे सिंगसे चिंग दे लेरिबे इचिनाव सिंगसेना ऑनरेबल एमपी एमएलए लेरिसिंग अखोई चिंगदी सेंबी दे करीदुवी तमक्त कनाद ताइनेगु दुनो एवरी कंस्टिट्यूएंसी द एमएलए लोइन लेरिबनी एमएलए के फंड्स मणिपुर गवर्नमेंट दे बजट की काइथो पीरिबनी माई फंड कदाई चेकरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेरिबनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माई लुपा करोड़ तरह समा पीरिबनी लोकल एमएलए लोकल एमपी माई एरिया दे इनिशिएटिव लौद्रगा चिंग दे लिबे मियोय सिंग एमएलए सिंग सुसु मसागे तिन पीगनी जोत पीगनी अदु पीगनी इंफाल टाउन द लोइने जोंधोखरगा आदि मखुन दे दमते सेमद्रे अदु हाइरुगा मणिपुर सरकार ना आदि तमदलिबे सरकार ना अखोई मेजॉरिटी ओइबा ग्रुप खरना मोई चिंगदे जंगबिद्रे चिंगदे लिबे मियोय सिंग आइना हंगिबा वाहंग सिग पाउखम पिबियो करिम लालग आइबु न चरक पियो नोइदे केदोंग लेगे नोइदे अदु लंबी थोंग फत्रे से कनादा नोइन ताइनेगा दोरिनो नोइ गिसु दायित्व ले मणिपुर सरकार गिसु ले भारत सरकार की एनईसी ने पीरी पैसा मतेक चान पीरी बने अदि डोनर मिनिस्ट्री से पीरी प्राइम मिनिस्टर हजी पालिबे से मा याम मन हुतना फजन अखोइगी यामना खंग अवाना से खंग बजन असुम प्राइम मिनिस्टर को फंगसु फंगोय ममांग से लेर खिदि लेते लेर मयांग येंग बसे अदु सिजन नग दोरिसे लेंगाक से नग दोरबा लेंगाक की मकोक सिंग से ऑनरेबल मिनिस्टर सिंग लेडी एमएलए सिंग लेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेडी अद खुंगंग द लेडी बा विलेज हेडमैन मैम सिंग सु मोइसु थिजन बताबने मोइसु मसी मतंग द कोई मतेंग पी बताब मैम पुल चौक थौरंग दो एनईसी न थादरी पैसा मतम पुनम ते पेरक पैसा ने अदु मसी अखन फजन सिजन बम थोई अदुदि मणिपुर चखुत कनी अति लेपाक चखुत कनी थादरिबा सेनफम सिंग से अखोई लेबाक सिंग डेवलपमेंट वर्क सिंग अखोई लेंगाक पाइबि सिंग माइकई दिगिसु थमोइ सेंगना अखोई इंप्लीमेंट तौनो होनाबा अमसुंग अखोई मियांगी मरक्तैसु हाइ इंप्लीमेंट तौरक मतमदा मतेंग पांगबिबा अखोई दमक्ते एसेट अमा लेहौगदुरने हेब वखलोल से थमगांदा अखोई नेशन की अखोई लन्ने हेब वखलोल थमनिमुगी अपामदुनी अखोई थमिजे अदु लाइबक थिबुदि हौजि स्टेट अखोई अतो पाव अमा लखसरबदा अखोई हौजि मालेमदा अखोई कोरोना वायरस की अखोई अवा बस नुंगाइतब नुंगांग लेरिंग चरक्सिदा अखोई सांगादगी लेना से थोलकपनि हेब एक्सपर्ट मैम हेब फुम थमई चरक्सिदा अखोई लमदम सिगी ओइने अखोई मणिपुर सा सेम युलिबसिंग अखोई तोंग फुम युलिबसिंग से कनागुम ऑथोरिटी अमतगी अयाबा यावदना अखोई योनबगी योले हेब रेस्टार तोलमजे हेब पावमसु अखोई सना लेबाक एक्सक्लूसिव न्यूज ओइने फोंगे अदु कांगलोन गाकना सायुल मियुसिंग हक्सांग कांगलोन गाकतबसिना अखोई मिबि हक्सांग सुकनिंगाई ओरे सासिंग असिब्रा पुमरा ngrangi da nahangi da khangdabi bajam yang pui leida sabi chadbi amusu tongwan bi अखोई कल्चर मको अखोई लिसांग सिना हिनाबि फियम लाई मसेदे अखोई लेरिबा लेंगाक सिना अमुसु कई स्टेप लखोदिंगे अमुसु सीनियर सिटिजन अमोइरसु अखोई पीपल्स करी अपील तोमिंग लेगे ngasi di matam mamada manipur da particularly valley area the meti is sa is charm de nga bhagdi charm ngasi di sa cha the meti is ko hingmangam dre leira kuding lekai kuding ma pom kuding makta loina particularly pork ox zone ba jain zone ba masi hygienic oibra oidabra haiba corpus akoi gi state ki akoi gi food checking department में हम लेरी पुनु उसे चेक तौदबरा God knows राम भरोसे यदि ईश्वर की मतक तो लोइन था दगरे registration तौदना दुकान फमली है विषय में से ताबद में से यामना अंगक पगी अमौते कर माइन तौदना
asig hoi chinjak jon mani khot pani moina mu hang pujai imai ben phami sing se moi dukan gi tong moi registration tobra nga phami siga sa sing se dom takpiri yam chum jat li asi sa sing se manipur ding ngak tanatya mapan di purak pusa yam na yauri haba asi sa sing se karm makhan gi sano kadai digi purak puna kari pijer purak puna hat laga shir purak purak tabra ko di sa phang loire hai bise akoi thak se yam wang ra jani sa se machi dam chahau dirdi akoi hingaru dogna aduna mafam punam tu upun wai punna paisan khotan na tawdana jolibu kholibu khopna musi karmai to na sarkar na amat registration tawdana dukan hangali no haibis masi yam ngak pajare sarkar na masi yam na thuna particularly municipality corporation na masi moi mathong nen kalli and the concerned minister na su mahut ki minister na su akhoi request to masi yam thuni jing han biu karmai ni semi karmai ne kaya masi ko jon me jam mafam dra yam mot para mot to bra adu bosu tharaga tuminna tawraga jinghan biu adu darkar leriga masi akhoi registration bo cancel to registration ne thun to hun biu adu sa se masi matam da masi akhoi check to biu masi apabura phattabura haibe se laboratory to pusalaga check to holaga modigi ya kai kari modar aran ma phangaga natta ba phangaga punishment ma pibiu maram da khoni chara khoni siga dori min adu chara khoi mapan kan ga dori masi yamno thona hone jingbiu haina ai thadi lei riba people sing su akhoi mafam chaba matik chaba sa si do afaba sa oibra oidabra habu su akhoi consumer sing su akhoi jing mo thong tai adu miyang tabi ba sing akhoi makha taba tongan mang si gi pau se sing gi maru pau sing lo khot gi me kai da mikup amatang gi akhoi break macha matang lo jage yam thunan jarake miyang ta don lebi miyang tabi ba khwai puno pu amuka na taram nok seri akhoi makha tarak pasidi akhoi akhoi makha tarak pasi akhoi irei pak pau se yo pawm khak lo khosage akhoi muibha amasung iron rabi ngasi unaduna aroi wari shanaraga akhoi roi shat prokna bo hona ga dawri pawm yauri ngasi yukse pung tara mathoi ta matamda akhoi nagalangi governor su ori badu shanti wari interlocutor su ori ba iron rabi ga akhoi nation IM gi lusing ba muibha ga akhoi sumuke di mata le ba akhoi police ki outpost wari sagada bani mamangi tang tara ga nipan su akhoi wari sagi ba thuduk leikre nakal ani mak ti yetna ba leikhi mamang di NIA na pirakpuri report ki matungina ground thugaira kanda nation IM na activist me am sa thai habagi maran sikhi adu nation IM gi maiki digi somu makhoi gi serol tholak pada akhoi India gi lengak na India gi security force na hen bami yang saksilak padagi moi su ground thugaire adu khoi amuna khulai paragadra ka haba bogi nungnang han baki han bi wafam su thol ko laikre adu hoi ngasi shan sa thog de wari shana ba sadi khoi kai mo settlement khadi prokna ba waro shin prokna badi hona gadra haba simyam gi pam amasung miyam gi thajabani masadi kai mo lebi ge masi bharat sarkar na akhoi mayam praja mayam si mi payan babu tawri NSN IM ga bharat sarkar wari sanu sunu kedeki moine taba demand tanba demand pi be jaba piu akhoi ye concern haibu manipur ge leipak inchim akhoi digi shok pa yade manipur ge administration da khut thingjan me yaroi manipur ge administration ne khaidok pa yaroi manipur dagi lengak ti machetama ati topad nappasunga yaro adu den khoi concern haibu NSN IM leader Mr. Moiba is a great leader. Ma oisan opai. Nagaland peace production RN Rabi masamok ma governors ni ma interlocutor ni ma na hairi bese yam na aina kadang khana ni ngai am lei. NIA se man rate tori bese mohigi kem da amadi Miss Alemla mohigi kilo khoi kilon sar ama minister ma phai haiba si nupi se Delhi da phat na khot na sen thung mayam phangi kholi hai se NIA sino phari be se kanai gi hukum na NIA gi duty to jabani NIA gi duty to busiga governor masa mona man as per the newspaper man nungai ti hai na man karingo function am da Nagaland hai hai masa contradict oi bane NIA se government of India gi makha dane adu governor Nagaland na NIA government of India ki market direction ni matu in kari mo direction mo yarum dirbadi NIA ne kai dong disu adu mai tan moi khong thangjil rule hai bise underground gi rule lei overground gi rule lei ai underground de lei me hai ai ne towning bata tawgani hai be tara badi that means this is a contraventions of law and the rule adu di tobi yaro adu haji NSN am ga ya matam to ani mak se blame game tongnari
ana sini hai na kada bo chumi chumdi khangde moi masen government of India na free una tharbani government da to just no let it be settle it akoi harauri na ngi peace accord ma porak patar yam harauri oisanu adu aina mo haije gi do ai as a Manipur gi citizen amo oina ai gi state te layang na khange khalu to ai gi opinion di Manipur gi akhoi gi inchi ma koi lam khaidok pa yaroi Manipur da khut thingjan ba yaroi mase Manipur praja mayam gi khalauni adu mo koi gi di mo gi peace accord to suno harau ye koi yamna be the Nagaland be an independent kadu gi India government na only peace accord to do na adu mo the independent pithokhurna adu once for good yare kadu gya adu sumaina wari sanali na haina akoi sun sor hon ba jadaba mental trauma ama itatadna koi da anabum pon thamise kari gina what the India government you gain out of that haiba wama lei haijariba masi goina ei thamjage ahoi adu akoi atopa pausing su wasi pause sing so yamba loi phongloi ba pausing amtang lo khosara ba da akoi bar pumbagi oina public sector da lei ba akoi bank employees na tanu lakpa akoi demand sing asi pawu da akoi bar lenga ki mai kai de pithok da bana akoi tangkhak ahum thong social ba khongjong gi saruk amoina akoi January tang kunthama thoi amasung akoi February amasida akoi bar ki pumda bank employees na khongjong changsil lagani hana lauthokre do banking association ki maiki de gi su hani ba khongjong asi mangoina transaction de lauthok pi holo apin su tawri ado hai ba bank employees sing sina leiba sin ba thung sikil lakpa Manipur state ki su yaw godori ado hai ba sina koi leiba ki ba sakko thorang ni bi pusi gi de tu di live ta transaction da awa ba mayam di pigini masimang ti koi changhan ning ba gi apam ba di people study leira moidra na khali mase bar sarkar na su asi matang da kari mieng thamaning ba lei yengview akoi gi private sector sing public sector private sector sing se aham mohi se khudong chaba se khar wat na pirame makoi gi demand se akoi gi continuously sum talakpa se example hana company provident fund ka haina tong leram me akoi ni government employees na employee provident fund or general provident fund kain tor lerme hana moina lupa manga amuk deposit torga bank na lupa manga pi ba pension da moi lupa tara phangba adigi interest ka loiner asumain tu na modi gi as good as government of employees ka masigi at par more or less laktar moi tolo phangi khole tawi kholi yes banks am important ni India da bank se nomutung hek thing gi da kayam awana ta ge se asi government of India na jeng na tawring ta bank na mase koi gi khangna akoi ne bank se lo thingjalaga pura India se pura wahlage haina khanba tar badadi lali adiga government of India su karino moina taliba demand sa koi khangi bank se yam important oi bani important oi haina yam advantage lo selectna moina bank sa suddenly at nominee ka paralyze whole country se paralyze oi ge dori bani asi khangna ason bani government of India khangna to batar de then I think I don't accept madri prajana su yaro adu government of India na su soidna khalam gani bank da kaidong di se moni ignore amadi moi bu sideline to ba kaidong su tawde adu matam khara ngairaga tobu taradi government of India ga wari shana konan tawrubadi moina piri base ko 7 ROP gi se piri ati government employees ga piri base at part the preview moi facilities punamak complete loina moi manana ton view haibe demand ne adu public sector ga private sector ga khenna badi kar di leito the private sector the ladiba or public sector the ladiba akoi ga moi is example state government employees akoi ga central government ga karmai ton koi at par ko hairu don central government the laiba muising laiba phaba yamna competent oiba muising changi ba sing duga state government akoi ga moina phangi ba tolop to koi se piu hairu ta adu di yaroi adu di lale aduna public sector ga private sector ga ani se khar khen bo leibani na aduna moi su ketan khana ba di pai adu gi ek immediately koi ngamme akoi thong thingjalisi hai the whole country will be paralyzed let us paralyze hai badi then I think that theory demand to view education changbi du type of education du hongtok piu hai wani akoi wari matang nising jabda Japan gi wari matang nising jabda khumup saba company ama khaki employees strike to matam da khumup
strike set sama tu na yet thangma ngakta saraga lep sadi habi wai lei hayeng ko na yana matung na lep mu sagala ga na pun jeli jiwan gi khongjang lei ha khoi like ta thum pa ba thenga ja bani hai ba khongjang do mai na is type of is sanction bi ga di lei ba ki su pa ba na ma ki pa oi gani ha ba pa tam je dei yam ta nungai adu makha ta lak ba hoi lamdam sing oi ba hoi bharat ki mathak ta khulai pai ga lal hori ba hoi unfollow ne su hai ri ba bharat leng ang di hai ri ba hoi ding tam ta le ba hoi United Liberation Front hoi UNLF na hoi Manipur gi education sector da hoi akan mami yeng sangani masida sen atum da sing ta wo sing oi da ga sak pu pi gane ba wa phum hoi mogi department gi information department thor pusi ngasi pau jing yam phungnari masi mak education department sen da thum da sing mkhra lei ra bra na tra hena sector education sector si hena funding gi lokop khongthang oi ga da ba ni mak sei na ba yai ado hai bu khongthang se di ka hena yeng ya ge yum yu akoy yam haroi UNLF guma organizations amana masi naharon ge tom tak khan ba tung ge tom tak khan ba akoy gi education maram da moini jengjali base amunum de idi thagat li idi maram de education is akoy pillar ni education is phangou dra badi angang ori gi akoy chatna bi amadi akoy gi tungi tamta punsi de mi un lep ko der ba si education siga hani haji ge present honorable minister ai thagat che si akoy TS Radhesam former IPS officer mang yam nahani man khungang khungna chal kholage education gi institute sing chali yengu tanja da school gi ojam me amda lakta nganu loisalamba san akoi loirga thamba headmaster da hungna ni kaidori se gai ojadam ta laktri adun satradi kai jir satram ta laktri adun ojadi ojashum ta laksan laktaba asumaine kana mui se kana agmo PM gi makha da satin gi makha da local MLA or majai or directors education da len majai or commissioner secretary da len majai kamu khara muhina protection taru oja sing se kahan darga satr ka dai da lakdorino masi TS Radhesam honorable minister na mana chale jingjan na tori base asiam thagat ningai ne adubu education system se masi Manipur da sunate yamna corrupted to department ne ngasi wanate mamangi the backlog angak padalai gro janyo oja shunka kadana MLA de tolop tangkhaim piraga hey egi mini kahan ganu ko hadi le satra mem loina manghale masa UNLF na tori base akoi gi department government department siga asoi bes ang padalai rabra hai bes honorable minister thijan view adu thijan laga ma mathanta tar ding amoi masa public su jaru ko darkar li MLA mayam darkar li local area ge pradhan gi darkar le ri adigi akoi respectable person lam du le ri ba mayam sing se moi makhuchi le khun ma school ama de example le thamai ban de le je thamai ban se most prestigious koi constituency ni ka hai ai ngak pa jani na most advanced most prestigious ni kan kadai the prestigious na khang dia akoi ge lekai de gurukul haidan school lam leiya gurukul hai ta maharishi muni mayam angak pa koi gi laik le shahir mayam pandit mayam koi gi makol mayam pun bam adu gurukul school se government gi school le asi mayam gi hidak chara ga koi hidak koi syringe kap ga tawrga nungdang le ju tha ga mafam oiduna leirena most prestigious constituency gi manungda asi sarkar na jing han bibate adu de education da leiri se sarva shiksha abhijan ngarang nan ta RMS ge tori government of India ne piri be paisa angak padane piri be but is the fund judiciously utilized sai wahim leiba adu mi man dingam minister na commissioner secretary tha de no principal secretary tha de ne man mu director mu tha de ne director na DI mayam no tha de ne adu DEO to makhan mu tha de ne masi chain na ngai bete masi jingyan bi UNLF su jingjallo jengadabni aidem thagali amarom da ai UNLF ki kari tawi taw de adu de I don't know adi government of India na mo bar taru thami adu si matang de I appreciate UNLF Manipur government asoi beli adumna hani advance na focus tawraga jingjan biu haibise ai thagali adu Manipur sarkar si matan khut thingjalaga afabul lambi de sangdok piu tungi akoi isai su singsi afabagi tamakta yam thunme thijan biu haibise thamjige adu ai tongwan ba pawm tang lokho soraba da makha ta na akoi awang pokbhat ta akoi lan horiba akoi luk amagi kan khongjong changshili adu handak ta akoi
Assam gi su Assam gi lup nipan khoi tongan tong la lu nipan khoi chaliba January tha si gi tang kul humdoi da khoi Assam gi khoi Chief Minister Sonowal da khoi khulai thadu kan da apun ba keder mo sing 664 keder khoi khulai thadu sangjek gi khoi leikre adu gi mark tu da ngasi mo somu bodo gi ba khoi tongan ba la lup sing gi khoi member 1500 nearly akhoi ngasi jo Assam Medical College ki da pangthok da homecoming ceremony ma da khoi khulai thadu sangjek ni ha ba pham amasu ngasi ngarang gi pause sin da khoi court of phongna boy de selek sida Assam gi kwai gi liba lal holup amasu riba Alpha Independence ki losing ba forest bari wa su akhoi sangak pa ya khoi shanti wa sangak na bagi da makta leigre ha ba pham khoi tongan all nu sing ba khoi national media sin court tawi adu ngarang su thorkiba khoi Assam gi TV channel amaga forest barwa ma sa wari shana ma matamda mahakna talaga lakhiba sovereignty gi wafam yaudagadi wari sharoi haiba adugi matang da sovereignty pigni haiba what paper mas black one paper puthogadi wari sanaba khungyong singsin gani haiba sonowal da thamakhiba bot lenga ka thamakhiba koi police borwa gi wafam lei hoire iba koi bot ki lengang na lokhot leiba khongthang chandi awang nungpok ta lal hobo lup singji hoi shanti gi waida pusalak na aso khongthang amadi mai pang sangjil le haiba sidi loriba hoi step sidi hoi myam bipung da myam mang da phone uwali ado hojik chu akoi Manipur ju la lo su satma tongan ma suspension operation to myam leiri oi film sida hoi Manipur da natana north east sat oi film sidi Manipur su effect la kadra haiba chuni ado sidi kwai yengbiu hojik parliament sarkar pradhan mantri sama angak padamak north east ki tamak te thodok kendor ma jengjalli yengbiu 664 arms ammunition migalon lai base kanan masi initiate toge haida IIT tamba pastor ba nupa macham boro len ge ningdhu ukoi gi khulak pad ningdhu ma Mr. Prithvi Ras match haibado magna IIT chahi kunithoi gimanung da pastor laga mana chalaga thawaina mana mai mamana mun tor mana risk loraga government of India permission loraga borolen gi mohigi NDBF ki mayam leriba mohigi ultra mayam punu se man wari shanaru corner tawraga mana initiative maximum lodi was yes with the permission of government of India and Mr. Akogi Sarvanand Akoy Sanwalla the government of India free one thabre Mr. Podes Borio masu gyantare hajik man alpha independence and tori base mai mission ga takai lone tara bani man muduna Bharat Sarkar ga alpha ga sanne ba wari masoidan man lakani certain condition da yana ba lakani mase koi pami adum na hangbari ba Mr. Damen yamna valid to be point ni Manipur sa ko nataja bada group kontra into lei hai akoi gi chinau turin wang da leiba mayam punamak chumi yam luwa matang am laba jane even any sin I am yamna target pot tawjo but natti any group am understanding am laktan apabul leipa ke tamakta tawrobadi akoi mabloni jabam thoi insurgency ke terrorist ke khenaba am definition am lady insurgency sin mayam mass people punamak Nagaland any sin I am not successful oiribise karigino haiba arthada Naga National so-called Naga National People's Group ka hairadana public punamak se government se jawi overground jawi underground jawi students jawi mothers jawi na loina pullaga naga gi tamakta ni haina lup am pulla tawraga ngasai ku insurgency gi mass movement jawdari jade habda Manipur de levi chino punung su tore mong de le punung su akoi is it not the right time akoi bu Bharat Sarkar da kari hai sige kari to sige se mayam da pullaga apabul lambi da Manipur ke shanti Manipur ke kanaba Manipur ke hana lejer ma thak to mong natra basu ning tam mong natra basu kar di hengat na phangba jabar demand tawre sira natane kari to kun have samdang khane bi di phagadra maram de koi su shanti se pame maram di adom su akoi isai su ngaktani akoi di chel bi idu mohit se cheli mayam sigi note iski as a whole matang laktana apun bal aphabal lambi da lai banina akoi gi somtang khana basibu pungkai kai gidra or mayam gi tamak kadang khana biu haibe somtang ai thamjike adu akoi makhata pa matam su losilak pada khoi roi ba pawin lo khosar ba khoi prithvi da malem da khoi lamda masi shana khona ba masung culture na sakta I haiba si dum manglam satagi khoi yanaraba wafam am oigala e adu ngasi maksu khoi pawse sin da ko tong iba pawsing as di haibo hamda amukena khoi malem da sport amasung culture na mai sakta I haiba si hena chesil ba paw musu yore haiba pawse khoi Manipur gi nupi football sanaroi khoi bala se khoi Scottish clubs
ꯔꯦꯟꯖꯔꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯈꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯂꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯤꯝꯗ ꯆꯪꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅꯤꯅꯁꯨ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝꯁꯨ ꯅꯧꯔꯤꯕꯤ ꯆꯍꯤ 19 ꯈꯛꯇꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯅꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯕꯂꯥꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯟꯖꯔꯁꯇꯒ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯜꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯀꯗꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯇꯝꯃꯛꯅꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯒꯦ ꯗꯃꯦꯟ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯕꯂꯥꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯂꯨꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯃꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯉꯥꯛꯄ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯇꯃꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯉꯥꯛꯄ ꯆꯍꯤ 15ꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯇꯤꯝꯗ ꯃꯥ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯌꯨꯔꯣꯞꯀꯤ ꯔꯦꯟꯖꯔꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯐꯪꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯋꯥꯔꯜಡ್ꯒꯤ ꯇꯣꯞ ꯃꯣꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖꯔꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯅꯤ ꯃꯥ ꯊꯥ 19ꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯡꯒꯂꯨꯔꯨ FCꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯃꯁꯦ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯣ ꯕꯦꯝꯕꯦꯝ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯆꯍꯤ 19ꯅꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯣ ꯕꯦꯝꯕꯦꯝꯁꯤꯕꯨ ꯆꯍꯤ 19 ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯤ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯃ ꯇꯥꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯍꯣꯏ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯃꯟꯈꯤꯕ ꯃꯦꯗꯜ ꯂꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯃꯟꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯐꯪꯉꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯟꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣ ꯕꯦꯝꯕꯦꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯍꯤ 19 ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯣꯁꯠ ꯔꯤꯄꯨꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯛꯄꯨ ꯒꯦꯖꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝ ꯇꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯉꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯕꯂꯥꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯁꯤꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯅꯤꯗꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯀꯤꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯀꯦꯟ ꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯏꯕ ꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯍꯥꯎꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯤꯌꯨ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯗꯅꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MP ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯦꯔꯤ ꯀꯣꯝ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯇꯪ ꯃꯤꯔꯥꯕꯥꯏ ꯆꯅꯨ ꯑꯃꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯅꯥꯝꯇꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯧꯒꯠꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯅꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯇꯧꯕꯤ ꯂꯣꯡ ꯂꯤꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯊ꯭ꯂꯦꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯨꯞ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯇꯥꯏꯀꯨꯟꯗꯣꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯔ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯣ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ प्रजा ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯔꯤꯗꯧꯅ ꯂꯩꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯍꯨꯏ ꯍꯧꯗꯣꯡꯗꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯂꯧꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯉꯥꯛꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯐꯤꯔꯥꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯇꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯟꯊꯕ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯍꯧꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯐꯤꯔꯥꯟ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯦꯗꯜ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥꯁꯤꯒ ꯂꯧꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯤꯕꯨ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯗꯨ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯊꯣꯛꯇꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯨ ꯑꯃ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯉꯥꯛꯄꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯈꯪꯉꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯈꯪꯍꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯁꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ CSOꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯏꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯀꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯑꯃ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯂꯥꯎꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯕु ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ TOMTVꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯇꯣꯛ ꯔꯦꯖꯤꯡ ꯗ ꯚꯣꯏꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯒꯤ ꯑꯁꯤꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯈꯟꯅꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯔꯤꯇꯤꯌꯔ SP ꯁꯣꯅꯥꯃꯅꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ TOMTVꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕꯗꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ TOMTVꯒꯤ ꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯇꯣꯛ ꯔꯦꯖꯤꯡ ꯗ ꯚꯣꯏꯁ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅꯁꯨ ꯄꯤꯅꯕꯤ